Dragi baštovani, jedna kašika i čak i mrtvi krastavci, paradajz, paprika će odmah narasti i neće se razboleti. Povećat će prinos i do 20 puta. Prije nego što krenemo sa videom, lajkujte ovaj video kako bi ga vidjeli i drugi baštovani kojima je potreban. Ukoliko već niste, pretplatite se na kanal kako bi prvi vidjeli svaki novi video. Potrebno nam je krompirov skrob 2 do 3 kašike, pavlaka 1 kašika, topla voda 2 litre. Sve to stavimo u blender i umutimo u blenderu. Zatim razredimo u 1 litri tako da ukupno dobijemo 3 litre. 1 čašu razrediti u 3 litre vode i 1 čašu sipati ispod biljke, a preko korijena. Dragi prijatelji, ukoliko vam je ovaj video bio koristan, ne zaboravite da ga lajkujete i podijelite ga i sa vašim prijateljima. Napišite nam i komentar ispod videa kao i vaše iskustva. Hvala vam na tome.